Voin hi Mars ni som pasari sang ni som ni pani zirtom ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tuna chuan Russia le Ukraine indo na kal zel thu thar te kanom puang le don ani. Indo pui pathum na ain tran to em ni. Russia sipai te Mariupol lama anchena hle. Russia sipai te ni som pathum don an lo hual be to Mariupol khopui chu nimina khan lutin Nizan Khan drama theater chu an boma mitam takan thi ni nan soi Ukraine Foreign Ministry chuan mi engza chiange thi ti kan la fin fia theilawa Makjar satellite thala ka tanga alan danin drama theater si a chhenhe le ani ati Deputy Mayor Sergei Orlov chuan drama theater a hian mi sang khatatanga sing khat sang ni antom immeka arap thak takzedani ati bok Russia's Defense Ministry ro chuan Russia sipaiten Mariupol an bom ni an soi chu do thu mai ania kaini chuan kan bom lova Ukraine nationalist Azov battalion te thil ti ni nan pu ve thunga he thil thleng wang hian Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chu athin rim hle nge ani Mayor of Kyiv Vitaly Klitschko le chanchin bumi te chuan Kyiv khopui Russia lamin an bom chiat nu le mundang te chuan fanga chanchin bumi te chuan Russia lamin boman ti pualo thuan soi chungchang chu zotin Klitschko chuan Russia chhana chu manin soi filhim tumna do thu thang mai ani thuina chang ani tin ni zan ve khan Russia sipai te chuan Mariupol dam doin mi zanga don omna lu khungin he dam doin hian hreng ngalti regional hroitu Pavlo Kirlirenko chuan soya Sky News chuan dam doin a hian Dr. Zale damlo engamo zata noma abul naya mi zali velom te chu damdoina an khal khoma tuma chuan phal sak zui lawa an mi hring pui te chu in phen nanan mangani ti na ziak Kirilenko chuan soizom zelin mi pui chhuat tum te chu an kap mai zel sia chu wangin tuma chuak ngamanom lawa hospital main building chu bom chiat ni ma se doctor ten damlo chuan enkul zui zel thawani tin khovel ram lian te chu hetianga mi hring nuna za lo na le war crime si do dala mala thuai turin angen ngalani Russia sipaiten Mariupol an han lu chil meu chu Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan NBC News Lester Holt nen interview ngalin Zelensky chuan tuna hian indo pui pathum na hi ain tran to mek mai thei Ukraine hi kan din muna chiang lo hlea tu che thei kan ni rualin tu che lo thei po kan nia kum somriat liam ta a indo pui panhina alo chu khan alo thlen hun tur soilok thei pakhat ma anom lova aroin tran de thutani ber khamo tuna kan buaina hi aral khat chawa thli lo hian Ukraine ngai President Biden a hian min hovin thilom ziate min hmu pui se ka ti hle ani ati soitong khan Mariupol lama Russia sipaite an chenang reng hlea nimin ve khan ei tu leituma intlar mi pui poi soilo te chu Russia sipaite bom ti pu awangin mi so man thia chumi hnuwa mi pathum thi belein heti hian nun na chan som pathum anom ta ani Ukraine President Zelensky chuan Russia in bom le ral thuam dang an man renga wangin humanitarian corridor an siam po chuan omzia nei thui lo hle ni na soya United Kingdom Defense Ministry chuan Russia in ral thuam hluian man awangin an che chak thei lo hlea chu wangin mi pui poi soilo tam takten an tor pha ni ati ve bok tin Russia sipaiten cholni liam ta a Ukraine ram chung Poland atanga kilometer soma NATO hoten Ukraine sipaite training an pek na Yevoriv mun missile somthum zeta an ka wanga mi somthum pariat thina wangin Sweden chuan tapa Estonia rama NATO sipai inraring mek te tanpui turin Viking Company Jutland Dragon Regiment sipai za somnga tilut ngala heta hian NATO Enhanced Forward Presence anti UK sipaite kai shuain Royal Tank Regiment anom meka France le Denmark sipaite po aninom chok thin ani NATO chuan Russia chu vuram savom tin an ko mai thina kongkabula savom om tin anin raring hle ani Denmark point jet fighter panhi ati lutanga Baltic Sea tuipui veng turin indo mai thei inraring NATO sipai zariat da anibok NATO ram somthum te hian Ukraine raldo mi sipai tirlu antum lo na in ral thuamin Ukraine an tranpui rengani
Euronews chuan Estonia Latvia le Lithuania ram chuan Ukraine mi puite chu ral thuam le silai mutam jok an mani in venan kan peturania chumi pialama economic financial politics thila kan thop turani tin thu chuan siam tin aziak Pentagon chuan atul thuta in do thei turin sipai sangria zanga inrarin tirna ati chuak tabok Estonian Prime Minister Kalas chuan Ukraine mi puite mangan thlabar lain beiseina kan peturani ati Nimin Khan NATO Defense Minister te chuan Ukraine le Russia in kar boruak din munthirin meeting poimo tak an headquarters Brussels a annaya Eastern Europe rama remna le mona din munte thirin US Defense Secretary Lloyd Austin po atelani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan tuna US sipai sing khat chu Europe ummekin NATO sipai singli te chu indo mai thei tura inralin tiran ni ati Karle NATO ram somthum hruai tu tele European Council ho tu ten meeting man mo nain US President Joe Biden appoint Europe apanang Russia che dana wangin European Union ram tam tak an meng phoka run ve mai ni an hlau to a Germany me point anin do thlona Tornado fleet thak nan US siam 5th generation jet fighter F-33 le nualan tumta ti Defense Ministry chuan Parliament an thil Berlin hian kumsomli donami Tornadoes ain Lockheed Martin siam indo thlona F-35 andua Tornado hian US nuclear bomb Germany ada te aphur thayani German Chancellor Olaf Scholz chuan GDP atanga zazela pani chu defense budget a kumsang ni somni panga tangin da atumani Al Jazeera News chuan ni somni pakhat chunga Russian Ukraine aruna wangin Chimlambiel Kherson khopui chu Russia sipai den an lato atia Rifni bula TV tower baya wangin Ukraine chuan mi som pakhu an thi ati The Kyiv Independent chanchin bu chuan Kyiv Odessa Dnipro Lviv khopuya ral kheldar ari ruai thin chu are deutin Ukraine lam chuan Mariupol khopuya in ka na Russia sipai Major General Oleg Mityev kumsomli paruka hlumani anti poi soilo thiza thi UN chuan mi zaruk somkua pakhat om to in hliam sangkhat za somli pathum om to in asoya heya in asang jok theiti asoibok Russia le Ukraine sarkar in thile hliaman pon zarar ai nang theilawa Mariupol khopuya kar sang ni manga himna zonga tlan suak te chu Russia hian an lo dang beta sumi khwa tanga bas sa chuanga mi pui tlan suak te chu him takin hual bena an chu asan ni in Red Cross Society ten an soi US Canada Japan Britain le European Union ram te chuan Russia hrekna le hremna tharti chuakin luxury goods energy sector investment iron and steel products lak lu le thon chu ate an khap thar le ta a UN development program chuan indona wangin Ukraine mi pui som jinga pakwate chuan nakuma har sanna na men lo re theina an ma chon theiang ati Russian hrekna wangin Russia point Bolshevik revolution huwa har san an to na sat beran tok chodoni nan soya ramdanga alaiba nei te chu apoisa rubel mangin rul chawatum ti ani Ukraine an run chungchanga Russia sipai officer te mit tui nei nan tong chuak ta Russia sipai ten Ukraine an bei mek lain Putin a sipai engamoza chu an melma Ukraine sipai ten an lo man ve boka Ukraine President Volodymyr Zelensky po in Russia sipai te chu an kuta in pea indo ban san turin lo thlem ve mek bok ani Russia sipai an man tele an kuta in pe te chu ti nat le ka hlum a hindu atak en kol an tum thu President Zelensky chuan soi chuak bok President Zelensky an he thu soi nu hian Ukraine sipai ten an man tak Russia sipai te chu an thil ti in chirin lungai nan trap zui ti hriat ani Karliam ta khan Russia sipai officer pasari Ukraine sipai omna en thlatura Ukraine ram chunga lu te chu an thlona ka thak sakan nia an zawa hian man an ni nuwa Interfax Ukraine News Agency lam chuan chanchin bumi te ma tong chuana hun tha an siam sakta ani he huna hian Putin a sipai officer zinga pakhat thlona khaltu pilot Sergei Galkin chuan Russia sipai ho tulu te chu tongkai na takina kap zuya ram phat san tu le midoi zeb beran ni tin oka chu hialani
an zawai hian mitui nen hun an hmang nge ani thuaron soi mek lai chuan aron rap chuak hlol maya Ukraine ram mi pui zong no pangte kotler tin in tin a thopui tele ama chunga ngei po ngai damadil thu rap chungin a soi chuak ani in dona chok chuak tu an ni chu poyati tak zet ti lung chetakin a soya Ukraine mi pui sualna nei lo le no pang poi soi lo te nun na la an che dan chu lungchiat thlak ati thu soin chanchin bumi te ma mi tui tlai na tap chuak khialani hei mai elani lo Russia rama ngei an president Putin a che dan du lo tu ani telin an pung mek zel ni nan soibok US President Joe Biden an Putin a chu indona ti chuak tu mi suala apu tun Ukraine le Russia indona kal zela US President Joe Biden a chu atong na salea White House a chanchin bumi ten Putin a chungchang zo na zotin Biden a chuan Russia President chu indona ti chuak tu thil sual ti tu mi sual ani ti na soi chuaka Joe Biden a chuan US in Ukraine chu dollar makta duai zariat pa ka inven him na tur an pek tur thu a soi tel bok Russia Defense Ministry chuan Chernihiv fa mi som ei tur leituma intlarte chuka hluman ni ti an news in an puan chu an phana sa leya Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan Russia sipai te thil ti ani lova Russia sipai te chu Chernihiv form chunga anom lo hrim ti na phana sa le thung ani afa te kal sanin ramta na pen chuaka aram tan vek Russia sipai kuta athi Ukraine huaisen combat medic Olga Semidyeneva kumsomli pariata upa chuan afa som pani zet kal sanin aram channan silai ne na thok chuaka vandoi thak takin aram tan vek anun na hlutak hlanin Russia sipai te kuta athita ani Mars ni thuma Donetsk bula Russia sipai te nen anin beina Olga hian silai mu dong fuin apuma an kapa thulak nei na soidan chuan aom na iuni ta tang point thi anom nuala asipai puidang ten Russia sipai te an he don lo ani ti hriatin a thian te tan in pumpe kin anun na hlan ta nei tin Interior Ministry Advisor Anton Garaschenko chuan apuanga aminga ta national hero tin an phuasak nge ani cholwa in kana thlen renga wangin Olga ruang hi lak thei po ani lova achung te chuan aruang an boy som theilo thule an phum theilo thulung chetakin an soi ani Olga hi athi na hmun atanga melza somnga hla marhanet cha achenga kumsang hi som pali tangin sipai hi azom to ani indona tel tur hian afa te som pani zatakal sana afa te som pani zinga parukhi afadik tak ania adang parukhi farhaen kol na hmun atanga alak te anni amain mother heroine title hi lan lo hlan to a he choi moina hi fapanga ai tam nei te hena pek an ni thina ni NATO ramin Ukraine ral thum pek zelan tum the Netherlands le NATO member dang te chuan Russia and Ukraine ral thum atan pui tu te baya voma se Ukraine ral thum peka tan pui zelan tum tian puang Dutch Defense Minister Kasa Olengron chuan Ukraine chuan manin veng turin dikna anaya NATO chuan ral thum peina tan pui zel don ani ati Russia and Ukraine ral thuama tan pui na tur phulu na long le thlo na le motor baya an vo na thua chuan huwa NATO ram te hian thu puan ron nei zui ve ngatani Ukraine hi indona kara NATO le European Union member Poland Slovenia le Czech Republic sarkar huai tu te chuan an thlop tlat zian tirnan nimina kifa tloin Ukraine President Volodymyr Zelensky le akhon bolu pa te muin an thlamuan ani an zin tur hi Russia po an hril loka ma se European Union tele NATO thupe kanga tloero an nilawani Poland atanga Ukraine an tholu donin Poland jet fighter man an tuma ma se Russia sipaiten ti palti lui thil thuin an loka thla kan hlo wangin leila matangin ki fanluta dam takin voina an hole ta ani Police Deputy Prime Minister Jaroslo Kaczynski chuan Ukraine ramta NATO ramatangin peacekeeping force da arota Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki chuan social media tangin thalak ronta langin heta kifa indona kara kanom meka zalen na sual tu ten khovela misual an dodal na munani ti na zia khialani ram pathum hruai tu te hi Ukraine President Zelensky le Ukraine Prime Minister Denis Shmyhal ten an lodong song ani
Czech Republic Prime Minister Petr Fiala chuan hetianga kan tlo chan chu Ukraine mi puiten an zalen na le independence an hum hal na chu European Union hoten kan thlop tla ti an tirna ni ti na ron chui tani Slovenian Prime Minister Janez Janša poin European values choi nung tlat tu te kan thlop ani atia European Union ram hian Ukraine chu sipai tranpuina turin US dollar tluk le ding on khat point pakhat pe kalorem ti to ani European Union le NATO ram hruai tu pathum te hian Real mangin Kiev anon lu tani UK Secret Intelligence Service ho tu hlui Sir Alex Younger chuan Russia le Ukraine boina tire turin China President Xi Jinping chawin Russia President Vladimir Putin chu min thayang tiin Xi Jinping chuan Putin chu indona ti top turin anorin nangen turani ati Sir Alex Younger hi kumsang ni sompali atanga sang ni somni chunga Secret Intelligence Service ho tu Military Intelligence anti M16 Chief Trinania Australian Prime Minister Scott Morrison chuan President Xi Jinping chuan President Putin chu asipai te Ukraine atanga la chuaka inka hai nei turanor turin alo ngen to bokani Ukraine sipai te chuan an mani ram run tu Russia sipai te beile na nasatakin an thok mek nei in Presidential Advisor Mikhailo Podolyak chuan soya khoi muna tenge an beile tero puanzar anilo Ukraine General Prosecutor Irina Venediktova chuan February ni somni pali nuatangin no pangza pathumin nuna an chan pha towa Zirna School zali zet an bom chetoa somnga pakwa phei chu chevekani ati Kharkiv khopuya mi zanga chuangin nuna an chan towa Kharkiv fi Ukraine khopui lian panhina ni in mi hring makta duai khat le nuai sari velan chenga Russia chuan Chechnya Republic khopui Grozny ang main an bom cherem room to ani Kiev khopui po building chong som pani chu Russia thona ten bomin top floor bera po mai ala chuak na sa hle ani Russia in Biden ale US official dang te hrek na ati chuak veta Russia chuan United States President Joe Biden a Canada Prime Minister Justin Trudeau le US top official thanem tak te hrek na tur stop list chu ti chuakin heng mi te Russia rama an lu akhap saka President Biden abaka hian Defense Secretary Lloyd Austin CIA Chief William Burns le National Security Advisor Jack Sullivan te po Russia na hrek zinga hinan tela hei hi Russian Ukraine runa wanga US in Russian official engamazat hrek na siam chan let na ani Russia stop list atel dang te chu Deputy National Security Advisor Dalip Singh US Agency for International Development Chief Samantha Power Deputy Treasury Secretary Adiwell Adeyemo le US Export-Import Bank Chief Rita Jo Luis te hanni Russia hian Biden a fapa hantara le Secretary of State luile Democratic Presidential Candidate lo ni to Hillary Clinton po a hrek zinga hian an tel ani Russia Foreign Ministry chuan US official military officer legislator businessman le media mi Russia do da le ngai thailo Russophobic telaka hrek na dang po ala siam bel zel don ti an soya heti la hian US Treasury Department chuan Russia thlop tu Belarus Trump President Alexander Lukashenko le an pui hrek na asiam tharve boka Canada po in Ukraine ram baina thlop tu nia pu Russia official som panga hrek na asiam bok Council of Europe atangin Russia chuak Russia chon thole ni khan khomol pui huam chunga Human Rights Watchdog Lianber Council of Europe chu chu sana Russia na thendom ram Ukraine run nuwa Europe ram hrang atanga dem na le doda na achuak chokta kreng wangin Council of Europe atanga achu hi rindan sa alo ni to a Russia hi indo pui panhi na zo nu lokadin Council of Europe chu asan ram panhi na ania kumsang kha zakwa somruk pakwa khan Greece chuan sipaiten thu nei na an he chu nuwa alo chu asan to a ma se kumnga nuwa democracy tundina ni le nuwa azom le ta ani Council of Europe atanga Russia in lak chu ta ka wangin Human Rights Convention chu Russia laka man thai ani don to lova mi hring dikna chanvo palju sak chungchanga Russia sarkar lakalungoi lo na po aram mi puiten European Court of Human Rights sa an thlen thei to don lo bok ani
ole khati zong kha Russia le Ukraine boina kal zela thu thar kanom puan theite chu ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me